Dan nakon sahrane Mateja Periša, na društvenim mrežama pojavila se informacija koja za sada nema zvanično objašnjenje. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Od pre 55 minuta nema više ni WhatsApp profila, ni profilne fotografije. Objavio je na Instagramu korisnik Lelo La uz fotografiju Matejevog profila na toj društvenoj mreži. Lelo La je inače tokom potrage redovno objavljivao ekskluzivne snimke iz noći nestanka Mateja Periša i informacije o njegovim prijateljima sa kojima je došao u Beograd, ali ostala je misterija ko stoji iza tog profila. Odmah se povela rasprava u komentarima. Jedni misle da je to standardna procedura, a drugi u tome vide nešto sumnjivo. Već je prebačen i u Facebook profil u fazu sećanja, što po mom iskustvu ne ide tako brzo baš, napisao je jedan korisnik. WhatsApp će automatski izbrisati vaš korisnički račun, samo ga ako ne koristite aktivno duže od 120 dana. To zapravo znači da ćete takođe izgubiti pristup svojim porukama, uključujući i slike, ako pre nisu bile sigurno uskladištene, nadovezao se drugi korisnik. Pronađen je mobilni telefon, sigurno je sad u obradi, a možda je porodica uklonila pretplatu i podatke, navodi jedan od korisnika. Prvo je Viber deaktiviran nakon što je policija kopala. Čisto sumnjam da je otac odmah zvao operatera da isključi broj. Realno, u Hrvatskoj se sa tim jako dugo bori nakon smrti. Smrtovnica pa 1001 papir, smatra jedan korisnik. Matej Periš, 28 iz Splita, podsjetimo, sahranjen je juče u rodnom gradu u krugu porodice i najbližih prijatelja. Prethodno se mesecima tragalo za Splićaninom, kome se svaki trag izgubio od 31. decembra prošle godine, kada je izašao iz kluba u Beton hali. Rekonstrukcija je pokazala da je poslednji put snimljen ispred restorana Sava Nova, kako ide ka Ledenoj Savi. Mornari sa rečnog broda pronašli su njegovo telo 18. maja u Dunavu na Adi Huji, na nekih 300 metara ispod Pančevačkog mosta. Kovčeg s Periševim telom u petak iz Beograda krenuo put Splita, i to posle oproštene mise u crkvi Svetog Ante, koji su prisustvovali beogradski nadbiskup Stanislav Počevar i patrijarh srpski Porfirije.